mumethia wa koti na akeni waungamie kwasa na onanda ngelela itune ende kwata kithui na asya amengai mbewiate inye ne mubitania maandiko matheu mevathukania muthenzio na itubi ngai no tunenga mithenzio akatwathima na akatunenga mumo witonya kuthukumia mithenzio ino ti itubi ya wia witu ni ulau wa ngai chuma kibitu tunewie kibitindiwa chavoyie kitekunoa kana kukwango isomo kwitwe na atonisye tuboye ibinda yonthe ubo musyo munthi witumanyisya undu twailene kuboya mboya ya kwikathi ya ndi mubikia ngai somo ni ambe twegwa mboya ya mwenyivya nitonya matu ikabika kwa ngai nayo sabule yawe taundu mondo nja wamwitie mwiyai nake amwithukisya uneni umo wandu mamathaũ wasya asindi matunga kiliko kusindane na mwasindwa matunga kiliko mosindine mutheu Paulo ai musomi wa tene na ni wesi ubo wake wanza cha mathau niwo baluani wake wambe kwa Korintho wamatabisiete kila muthau kiosemba kwate muthenzio na kuo mailete kusemba masinde kila muthau kiyumba na syanesa mathau kiango bia ibitete ende ithie tusindane yango ngovia ya kutua kwa undisemba abate mubango nicho kituma nde changundi nikunebathei noguo wamatabisia bilibi amea kwa guomba itu ndi kwiyo satani kwatite muthenzi usu indi undula nikane umwe kulwani maundu mabitu na kwithingisya nibikie ala membe nithingisye ngatue ikanda kanani sinde muthenzio na gwene wetano wa ngai kwisila kwa Yesu Kristo valuani syake sieli kwa asikabu wa muika Timotheo vauloni wa muthuthisye okite kaula museo wa muikio na umonthi vala twasoma asya neno okitete kaula museo ninisembete ngamina mwendo au meli maendie kaluni kuvoya musomi wandita ngai na mumithia wa koti muvalisi niwe watongoetie aina mendali sya kutia kuya kunengane motethio kumya ilungu na yua mantha kusinda kikombe cha kuvoya mumithia wa koti aivasa na ikombe sienguma nzeo ai muvenani munyanya wa silikali ya Roma ila ya nyamasya ayuti ai mwathe ngaliko syonthe ithau ya ulungalu va yai ithelile ona itenambia ula wona king'ei takisinda muvalisi kuvoya no muvalisi aina ukumba utonya kueleka indi ailie kavaluku kaingwane nzou aisiene ngotungia muvea nikwithiwa nyendeilie taalangi mutheu Augustine ayosya iulu wa uneni usu aisye onake kani walelilie musoa akasya ndeilie ta andu ala aingi nondu ndethiwa a ivathula na kwitala tawe mundu ula mulungalu eweka indi avangie nowe eweka nivo wonie mumithia wa koti kuya itina ayikania ta mukatoleki wikala kivila cha itina na indi aumia akili yake lengoni yake akithayo amitunga mumithiani wa koti mundu wa nthi ndeilie ta mumithia uu wa koti twimantha mboya yumite ngoni ndetoni syake ika mboya ya kutai ya ngai ndivo ona nde kindu wa muvoya ungai ya munenge indi ethi wa andu eli nimaendie kaluni kuvoya no umwe wavoyie andu eli nimaendie kuthaitha ngai indi umwe ethaitha muthia muvalisi aumie ikaluni atena atuma ndu na ngai nake mumithia wa koti auma emweke muvalisi aumie ithau ite ithelu
kutia kuyana kumya ilungu kuya mutethya makosa make maimau asindi matunga akiliko kusindane na mwasindwa matunga akiliko asindine. Mubalisi uyu asembie eweka atekwatia miao na atekusisya kutwa ikanda akwetie ubo watha ukialangi mumethia wakoti atungie kiliko kutwane ikanda ambeiye naye indi asembia asiaitie mbe asiaitie nthi akunangie kithui tondu twika tuivoya mboya ya nekumbulela Ngai mwene utonyi wonthe etikila mavitio make onthe ona ndaona mubalisi undu wisianisya nake etisye Ngai wekeo nondu usu niwe waivata wake nake Ngai amwiwi atei na amuthocha. Tamumithia wakoti na mubalisi u twina mwanya wa kunyuva no tunyuve kwikala mathau tamathelile na tuyisianisya na andu ala angi tuyasya thavu ila twikaanwa syikawa tuyasya tuyatonu muno kwi andu atonu kwithie tuyasya itunene yitu ithionthe kila mundu akanewa muthenzio na vaivata wa kwiyumbania kana kuatia miao ni kana usinde mathau ma kithayo. O tau no tuatie mivango ya Yesu tukeyumbania nesa tukathuthania na tukekiana vinya mawonzune maitu na tuitwikithia ithau yi ya kithayo ya kunengeleanilie kamuti ka relay vala tusinda hata timu na coach ni Yesu na asyaisya ni kanisa na glucose ni ekaristi ntheu twatunga metho maitu vala ve Ngai na twamutavya mavata maitu na winyivyo ngovia ya usindi tukakwata. Ngovia ino mutheu John Chrysostom atulikanilie ti ya makonge ni ya kila kitabo va na yikia omutwe ni Kristo mwene revari utavitia na nguthu ya kutukathia ti ya andu meoka ni kiwanza chusie alaika na atheu. Munyanyawa Ngai mwene utonyi wonthe ni akwende ni akusuvie na kuwathima kwa sitwa ya asa na ya mwana na ya veva mutheu.